Ya dumedisa Basotho ba batle. Letsatsing lena la phomolo hana le bitswang ba le bitsa Keresemese. Ke letsatsi la bohlokwa haholo batho ba bangata. Lebaka leo e leng letsatsi la bohlokwa ke hobane batho ba bangata ba ipitsa hore ke ba Kreste. Mme re a tseba hore le naheng ya Lesotho ke naha e bitswang hore ke naha ya bo Kreste. Mme ditaba tse amanang le Jesu Kreste o tshwanetse be se le ditaba tsa bohlokwa haholo. Mme batho kaofela re a tseba hore ka letsatsi lena ba theohile le ba tloha le moo ba sebetsang ba lo dula le malapa a bona. Ke lelapa le letle bakeng sa ke letsatsi le letle bakeng sa malapa hobane malapa a kopana. Fela potso ke hore ana letsatsi lena ke letsatsi la bodumedi na ka nnete? Na ke letsatsi leo Jesu Kreste a tswetsweng ka lona na? Ke taba eo ke batlang re sebetsane le yona eno. Wa bona taba ena ke ya bohlokwa haholo hobane ha re sheba history, batho ba phetseng nako tseno tsa bo Jesu Kreste, re tseba hantle matsatsi ao ba tswetsweng ka ona. Re na le boitsebiso ba history bakeng sa bona hore e ne le bo mang, tswala neng. Re bua ka batho ba tummeng ba phetseng nakong tseno. Fela ha o tla tabeng ya Jesu Kreste, ke mona moo sa tsejweng hore o tswetswe neng. Hobane letsatsi lena la di-25 tsa December le ile la rerwa ka century ya 4. Jesu o tswetswe ka century ya 2. So ka century ya 4 ke hona ho neng ho rerwa hore a re kgetheng di-25 tsa December bakeng sa letsatsi la tswalo ya Jesu Kreste. So nthwena e etse hore ho be le kgwao, o ipotse hore ha ba sa tsebe letsatsi la hae la tswalo, a na le Jesu Kreste eo re balang ka yena ka Bibeleng, a na ka nnete e ne e le motho ya leng teng na? O tla jwang hore haeba ho bile le motho ya makatsang jwalo, motho ya tsamaileng hodima metsi, motho ya fepileng matshwele a maholo a 5,000, a ba fepa ka dijo tse fokolang fela, mme ba kgora kaofela tsa ba tsa sala. Ebe motho ya jwalo ha a kene dibukeng tsa history tsa nako eno, tabe e siyang o na le kgwao. Ebe ho etsahalang ka tabeng ya Jesu Kreste? Na Jesu Kreste o kile a phela? Kapa mohlomong Jesu Kreste o kile a phela fela e ne se motho a etsang mehlolo ne o tso bua ka ona kaofela. E ne le motho fela a ileng a iphelela, e le motho ya ratang ditaba tsa semoya. Itse ha o so qalwa ditaba tsa kereke, ya ba ke hona moo ba mo phahamisang hore o etsa le ekare ha a tshwane le batho ba bang, ke motho ya hananelang. O ka etsahala. Ha re sheba dintho tse ngata tse teaneng le Jesu Kreste, re bona di tshwana le tsa modimo wa letsatsi wa Maekgepeta, e leng Ra. O ipotse, e leng Horus. O ipotse hore o tla jwang hore dintho tse etsahetseng ho Jesu e be tse tshwanang le ntho tsa Horus hakana. Ke moo re batlang ho tseba hore na o kile a phela motho enwa kapa tjhe. Ha re o kile a phela Bibele e bua ka ho fihla ha Jesu e le nako e seng le hlabula, hobane badisana ba ne ba le mane naheng, ba ne ba le metemong, mme lenyolo e la hlaha ho bona, la ba bolella hore Jesu o tswetswe. Ho tla ba thata hore ebe badisana ba dutse ka di-25 tsa December tulong e nang le lehlwa, ebe ba dutse mono le diphoofolo tsa bona moo se nang le jwang ba hore diphoofolo tseno di ka kula. So haeba o na le teng Jesu, taba eno ya hore e etsahetse ka mariha tulong eno, ke taba e sa tsamaisaneng
e sa tsamaisaneng le history. Mona hape ho thwe Jesu o ile a shwa a le dilemo tse 33 and a half. Mme ha o sheba 33 and a half, haeba o shwele mane ka bo March, December ke only 3 dikgwedi tse tharo tloha ho March a se ha. So a tswalwa ka December. Ke tsena ntho tseo re di tsebang ka letsatsi lena la December. Letsatsi la December e le letsatsi la bohlokwa haholo bakeng sa batho ba neng ba phela nakong eno, batho ba ile le baheteni. Lebitso le la baheteni ra tseba hore ha se bona ba bitsa hore baheteni, ba Kreste ba ba reileng hore baheteni. Ho no na le ditumelo tseo batho ba neng ba na le tsona nako eno. E nngwe ya ditumelo ke ya letsatsi, hore letsatsi ke la bohlokwa. Mme ha letsatsi ne le Maria, letsatsi ne le tsamaya akere le ya ka lehlakoreng le leng la lefatshe. Akere ha e le Maria ka mane ka kwano ho futhumetse, letsatsi le tlile ka kwano. Ebe ka December ke yona moo le kgutlelang ka morao, le kgutlela ho batho bano ba neng ba phela tulong eno ka nako eno, ba keteka, ba thabe hore letsatsi le a kgutla. Ke eng ba ne ba keteka letsatsi le kgutla? Hobane ba ne ba tseba hore ba tlilo lema, ba tlilo kotula dijo, ho tlo ba le kgora le ntho tseno. Mme letsatsi ka tsela e jwalo ne le ntho ya bohlokwa haholo e neng e ketekwa. So a itse ha ba Roma ba se ba qadile kereke, ba bona hore ho ena le hore re batle ho batla letsatsi le leng le tla compete le letsatsi le sentse le le teng batho ba keteka. Ha re kopanye letsatsi lena leo batho ba ketekang taba ya letsatsi ka lona, mme re le kopanye re re ke le tsona letsatsi leo Jesu a tswetsweng ka lona. Ho tloha ka century eno ya 4 e sale le ketekwa ka nako tseo. Mme ha o sheba o batlisisa o fumana hore ha se lekgetlo la pele ka century ya 4 ho no ketekwa letsatsi lena le leng 25 tsa December. E ne ntse ketekwa ka tlasa mabitso a mang ho tloha kgale, ho no ntso sebediswa dintho tseno tseo re di bonang. Wa bona ho na le mebala e green, mebala e mefubedu, jwalo jwalo. Ntho tseno kgale ntse di le teng, di sebedisetswa ditaba tsena tsa dimela tse tlang ho ba teng, mme di tlale, batho ba je ba be le kgora. So ha re keteka letsatsi lena, nna re le keteka hobane re nahana hore re etsa ntho ya bokreste, kapa re etsa mokete wa baheteni, o ipatile ka ke mokete wa bakreste, ke taba bohlokwa o lokelang ho tsa yona. Hobane taba ya bokreste tshwanetse e be taba e ska ba taba ya mashano. Mme ha bokreste bo ena le taba tsa mashano, jwale ka letsatsi lena, wa ipotsa hore ke a feng hape mashano a leng teng bodumeding bona ao re lokelang hore re a bulele mahlo, re a hlahlobe. Ke taba bohlokwa eno re ke re bone. Ha re a lokela ho ba batho ba latellang dintho re kwetse mahlo, re foufetse. Ha re ke re etse dipatlisiso tsa rona, re bone hore na bodumedi bona ba bokreste ana ke bodumedi ba nnete na, kapa ke bodumedi bo sebedisang madumedi a mang ba bo ipatile ka mora bona. Ke thabela ho ba le lona santeng ena, ke a tseba hore le dutse mono le a ja, salang kgotso.